samo sat vremena do početka turnira, a ja sam ostala jedina članica tima koja se bori za final table. Valjda neću igrat ko što sviram. Imam 29.000 čipova, nadam se nekom dobrom handu, barem u prva 2 levela, inače će biti problema. I nadam se da će me neko izvati da se malo poduplam. Nije baš mala stvar biti među prvih 100. Nadam se da će i drugi turniri, ako i ne uspijem danas doći do final table-a, da će to biti neka pozivnica za neke veće turnire u budućnosti. Here's the story of a lovely lady who was bringing up 3 very lovely girls. All of them had hair of gold, like their madre, the youngest one in curls. Hey, here's the story of a cat named Brady who was busy with 3 boys of his own. There were 4 men living all together, yet they were all alone. Till the one day when that... Evo, desilo se što se desilo, ispala sam nažalost. Međutim, ja sam sretna, s obzirom da sam bila sponzorirana skoro pa i free roll. Nadam se da je Unibet sretan s tim kako sam igrala. Eto, i drago mi je da sam bila malo na feature table, da su naši dečki imali šta komentirati. Nadam se da sam opravdala sva očekivanja i vidimo se na sljedećem turniru. That pretty bunch, that's the way we became the Brady Bunch.